This message dedication was delivered on Sunday morning, November 11, 1962, at the Full Gospel Apostolic Church in Elizabethtown, Kentucky, USA. Hier die boodskap, toewijding, was geleverd op zondagochtend 11 november 1962 bij de volle Evangelie Apostolische Kerk in Elizabethstad, Kentucky, VSA. Good morning to all. It's indeed a privilege to be here this morning in this nice little church for a rededicational service. God seën jou, broer. Baie dankie. Goeiemorgen aan allemaal. Het is inderdaad een voorrecht om vanmorgen hier in hierdie lekker kerkie te wees. Voor een hertoewijdingsdienst. As I was just talking to Sister Hoover in the back room, she said it was once I believe, Pilgrim Holiness or United Brethren Church. Pilgrim Holiness, I believe. Yes. And now is being rededicated to the full gospel. And this is a rededicational service. Toen ik pas met Sister Hoover in die achterkamer gepraat het sy gesê het was eens, denk ek, 'n pelgrimheiligheid of Verenigde Broederskerk. Pelgrimheiligheid, denk ek, ja. En word nou hertoegewy aan die volle evangelie. En hierdie is 'n hertoewydingsdiens. And it's nice pastor, as we all know. Brother Hoover is a very sincere, consecrated boy. En sy aangename pastoor, soos ons almal weet, broer Hoover, is 'n baie opregte toegewyde seun. His mother, I knew her years ago. She and my family were just like the children. Even they call her Mammy Hoover, because she stayed with us for a long time when the children were young, and they just know her that way, a godly, saintly old mother. Sy moeder, ek het haar geken, jare gelede. Sy en my familie was nes, die kinders, hulle noem haar selfs Mammy Hoover, omdat sy net soort van. Sy het vir 'n lang tyd by ons gebly toe die kinders jong was. En hulle ken haar sommer op die manier. 'n Godvreesende, vroom ou moeder. And her fine preacher boy that she prayed so much for has given his life to Christ and consecrated his life for the services of the Almighty God. En haar goeie predikerseun, vir wie sy so baie gebid het sy lewe vir Christus gegee, en het sy lewe gewy aan die diens van die almagtige God. And now today stands and picking up the church or the building here where it is laid probably dormant for so long to continue on the gospel and the full gospel measure. En staan nou vandag en tel die kerk op, of die gebouw hier, waar dit waarschijnlijk so lang rustend geleid, om voort te gaan met die evangelie, op die volle evangeliewijze maat. Mrs. Hoover was just telling me, Mrs. L.G. Hoover was just telling me that was her little girl playing the song a few minutes ago, the coming song of Only Believe, and is a pianist here at the piano. Mevrou Hoover het my pas vertel, mevrou L.G. Hoover het my ewe vertel, dit was haar dochtertjie wat die lied gespeel het, 'n paar minute gelede, die aankomlied van Glo Net, en is 'n pianiste hier voor die klavier. 3 months ago when they came in, she couldn't strike a tune. But now she can play. That's very, very fine. 3 maande gelede, toe hulle aangekom het, hulle kon sy nie 'n wysie speel nie. Maar nou kan sy speel. Dis baie, baie goed. I've got a girl sitting back here that's been taking music lessons for about 5 years or more, and I don't know what it's cost me in a new piano. Ek het 'n dogter wat hier agter sit, wat al musieklessen neem vir omtrent 5 jaar of langer. En ek weet nie wat het my gekos het nie. En 'n nuwe klavier. She couldn't play at him that good. That little child was going. So it shows what God-given talents are, and then something you try to manufacture, you see. Sy sou nie 'n lied so goed kon gespeel het as wat daar die klein kind gedoen het nie.
Zodat het wys wat God gegeven talente is. En dan iets wat jy probeer vervaardig. Sien julle? Now, we are grateful that God has given this place to these people. And I'm trusting that it will be a great lighthouse to this part of the country. Nou, ons is dankbaar dat God hier die plek aan hier die mense gegee het. En ek vertrou dat het 'n groot lighuis vir hier die deel van die land sal wees. Now, many times people think that when they see a congregation and they think, well, this little church won't hold very many people. Nou, baie keer dink mense dat wanneer hulle 'n gemeente sien en hulle dink, wel hier die klein kerkie sal nie baie mense vat nie. And I believe Brother LG told me, or some way, that his congregation is about 70 or 80 people, and something on that order. Maybe a little under, a little over, but somewhere around there, just starting off. En ek meen, broer LG het vir my gesê, of op een of ander manier, dat sy gemeente omtrent 70 of 80 mense is, en iets van daardie aard. Ek mag 'n bietjie onder, of 'n bietjie oor wees, maar dis iets daar rond, net aan die begin. They think, well, look at the churches around the country today, that their congregation ranks in the thousands. And maybe some that each service day they have thousands. Hulle sou dink, wel, kyk na die kerke in die, oor die land vandag, dat hulle gemeente in die duisende strek, en miskien party, dat hulle elke dinsdag duisende het. But to encourage this little group, that isn't exactly what God looks at, numbers. He looks at, He doesn't always place Himself on the basis of quantity, but in quality. Maar om hier die groepie te bemoedig, dit is nie juist waar na God kyk nie, getalle. Hy kyk na, hy plaas homself nie altyd op die basis van kwantiteit nie, maar in kwaliteit. Sien? We see in the Bible in the 19th chapter of Acts where Paul, passing through the upper coast, came to Ephesus, and there he found a church. That was the Ephesian church, which was the first in the church age, considered in the revelation of Christ. Ons sien in die Bybel in die 19de hoofstuk van Handelinge, waar Paulus die boonste kuststreke deurgereis en in Efese aangekom het. En daar het hy kerk gevind. Dit was die Efesiese kerk, wat die eerste was in die kerkeeuw, onder beskouwing in die openbaring van Christus. And in this church here, there was 12 people, as recorded. 12 people was the number. En in hierdie kerk hier was daar 12 mense, volgens opgeteken is. 12 mense was die getal. But if this church only had 12, or like that church did, and completely surrendered to God, He can do more with that 12 than He could with the rest of the world. Amen. It's a surrender that we have. Maar as hier die kerk net 12 gehad het, of soos daar die kerk gehad het, en volkome oorgegee aan God, kan hy meer met daar die 12 doen, as wat hy met die rest van die wêreld sou kon. Dis die oorgawe wat ons het. Where the truth of the gospel not only goes from the platform, but finds its bed in the hearts of the people. Amen. And reacts back. So I deem this a pleasure this morning. Waar die waarheid van die evangelie net van die platform gaan nie, maar sy bed in die harte van die mense van en terug reageer. So ek ag dit 'n plesier van môre. As I come in the door, I heard Brother Beeler offering prayer, and was thinking of him being a veteran and this being Armistice Day. And of course, we're all glad that there was an Armistice Day. Soos ek by die deur ingekom het ek broer Beeler gehoor bid, en het daarom gedink dat hy 'n veteraan is, en dit wapenstilstanddag is. En natuurlijk, ons is allemaal blij dat daar 'n wapenstilstanddag was. And there can also be an Armistice Day here in the church. That when people who have been at war with themselves against God can sign the armistice today.
have peace with God through Jesus Christ. En daar kan ook 'n wapenstilstanddag hier in die kerk wees, waar mense wat met hulself oorlog gemaak het teen God, vandag die wapenstilstand kan teken, vrede met God deur Jesus Christus kan hê. I believe Romans 5:1 said, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Ek dink Romeine 5:1 het gesê, daarom geregverdig deur geloof, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. And now, I've noticed some people sitting here, Brother and Sister Bryant and some friends here from the tabernacle. En nou het ek opgelet van sommige mense wat hier sit, broer en suster Bryant, en sommige vriende hier van die tabernakel. Now, this morning I was going to speak on a subject of the Sunday school lesson this morning at the tabernacle, but I postponed it until tonight because coming here for this dedication. Nou, vanoggend sou ek praat oor 'n onderwerp van die sonnaskoolles vanoggend by die tabernakel, maar ek het dit na vanaand uitgestel, vanweë die koms hierheen vir hierdie toewyding. The services will begin early tonight. At the tabernacle, I aim to be in the platform ready to go speaking at 7 o'clock, so we won't delay. Die dienste sal vanaand vroeg begin, sien, by die tabernakel. Ek beoog om op die platform te wees, gereed om te begin praat teen 7 uur. So ons sal nie versuim nie. And I have a long message. The subject is why I have been against organized religion. And it's taught in the Scripture. So, you are folks at the tabernacle that's there, will you come early? En ek het 'n lang boodskap. Die onderwerp is waarom ek teen georganiseerde godsdienst was. En het word in die skrif geleer, so julle mense by die tabernakel, wat daar is, wel, julle moet vroeg kom. Now, Brother Hoover, I don't know how to thank the Lord this morning for a young man who's given himself to Christ and among his people here to bring this glorious message of Christ to this people. Nou, broer Hoover, ek weet nie hoe om vanmôre die Here te dank vir 'n jong man dat homself aan Christus gegee het en om onder sy mense hier die heerlike boodskap van Christus aan hierdie mense te bring nie. Myself, I'm a Kentuckian. I'm just come from down the road here a little ways from a little city called Burkesville. Ek is self 'n Kentuckier. Ek kom van net 'n eentjie hier met die pad af, van 'n stadjie genaamd Burkesville. And I'm asked you people around here as one Kentuckian to another, come hear this boy. Get out among the people here and scatter the news everywhere. And come in. Bring them in. En ek is, vra julle die mense hier rond, soos een Kentuckier verander. Kom luister na hierdie seun. Gaan uit hier tussen die mense en versprei die nuus oral. En kom in. Bring hulle in. If necessary, the Bible said command them, force them to come in. Go into the highways and hedges and compel, that is, force. Come on in. Indien nodig, het die Bybel gesê, beveel hulle, dwing hulle om in te kom. Gaan op die hoofpaaie en heininge en verplig. Dit is dwing. Kom binne. And Brother Hoover, I've known him for a few years now, and I know him to be a godly, consecrated boy. May the Lord ever bless his efforts. En broer Hoover, ek ken hom nou al 'n paar jaar lank. En ek ken hom as 'n godvreesende, toegewyde seun. Mag die Here steeds sy pogings seën. I heard your little choir. I tried to look around the door and I heard the little choir saying, be very sure. That's right. Amen. You can be haphazard about anything else, but when it comes to your eternal destination, you better be very sure. Amen. Ek het julle klein koor gehoor. Ek het om die deur probeer kyk en ek het die klein koor hoor sing. Wees baie seker. Dis reg. Jy kan onvas wees oor enigiets anders. Maar as dit by jou ewige bestemming kom, moet jy liewer baie seker wees. Sien? Just keep that on mind. Very, very sure. Don't take no chance at it.
Houd dit net in gedagte. Baie seker. Vat geen kans daarmee nie. If you went to a restaurant, ordered a bowl of soup, and in that soup is a big spider, you certainly would push it back. You would not at all touch it. No, sir. Because it probably would kill you. The poison of this spider cooked up in this soup might cause your death. As jy na 'n restaurant gegaan het en 'n bord sop bestel het en in daardie sop was daar 'n groot spinnekop, sou jy dit sekerlik terugstoot. Jy sou dit glad nie aanraak nie. Nee, meneer. Want dit sou jou waarskynlik doodmaak. Die gif van hierdie spinnekop, gekook in hierdie sop, sou jou dood kon veroorsaak. So if you're very careful about this body, which has to die, what about that soul that don't have to die? So as jy baie versigtig is oor hierdie liggaam, wat moet sterf, sien, wat van daardie siel wat nie hoef te sterf nie? So, I like all the Word of God in the form of full gospel. And so, I know and believe and have confidence that Brother Hoover will keep his promise to God to preach it the best of his knowledge, the full gospel. So ek hou van die hele woord van God in die vorm van volle evangelie. En so weet ek en glo en het vertroue dat Broer Hoover sy belofte aan God sal hou om dit te preek na die beste van sy wete, die volle evangelie. Sitting there hearing the little piano strike that tune, Only Believe, my son, Billy Paul, I don't think he's right here at the time, but I said, Billy, hear that little piano tune strike, Only Believe? Sit hier, hoor daar die klein pianiste daar die wysie speel, glo net. My seun, Billy Paul, ek dink nie hy's hier teen die tyd nie, maar ek het gesê, Billy, hoor jy daar die klein klavierwysie, glo net speel? I've heard that little song in about every language under heaven. Call me to the platform from the frozen regions of the Arctics until the tropical jungles of the south, beneath the earth, around the earth. Only believe in all kinds of voices. Call me to the platform. Ek het daar die liedjie in omtrent elke taal onder die hemel my na die platform hoor roep. Van die bevrore streke van die Noordpool tot die tropiese woude van die suide, onder die aarde, rondom die aarde. Glo net aan alle soorte stemme. Roep my na die platform. Someday when my life is finished on earth, I hope they sing that if I don't live to see His coming, when they're placing me away. I believe Jesus Christ. Eendag as my lewe op aarde klaar is, hoop ek hulle sing dit as hulle. As ek nie lewe om sy koms te sien nie, wanneer hulle my wegbere, ek glo Jesus Christus. Now, I have some scriptures here that I would like to refer to in this rededication of the building. Comes from the Bible. And I think that now that this church is not dedicated to an organization, it's dedicated to the service of God. Nou, ek het hier 'n paar skrifte waarna ek graag wil verwys. Met hier die hertoewyding van die gebou kom uit die Bybel uit. En ek dink nou dat hier die kerk nie opgedra is aan 'n organisasie nie. Dis opgedra aan die diens van God. Let us bow our heads just a moment now as we pray. Laat ons nou net 'n oomblik ons hoofde buig soos ons bid. Gracious and Holy Father, as we come into Thy presence, leaving this room, by faith we come to the throne of God where that golden altar stretches from sky to sky. Where every mortal creed, race, or color has a right to come. Genadige en heilige Vader, soos ons in die teenwoordigheid tree, hier die kamer verlaat, in die geloof, kom ons by die troon van God, waar daar die goue altaar van uitspansel tot uitspansel strek, waar elke sterfling, geloof, ras of kleur, 'n reg het om te kom. Every creature in which Christ died and laid Himself upon that altar as our sin offering, we have a right to come boldly to the throne of grace. Elke skepsel waarin Christus gesterf het en homself op daardie altaar gelê het as ons sondeoffer, ons het 'n reg om onbevreesd aan die troon van genade te kom. We thank Thee for this great privilege that we can have today and have got
We thank Thee for every member of Thy body on earth today that has come to this great throne and has accepted the peace offering and the peace that passes understanding of the gospel. Ons dank U vir hierdie groot voorreg wat ons vandag kan hê en het. Ons dank U vir elke lid van U liggaam vandag op aarde, wat na hierdie groot troon gekom het, en die vredesoffer aanvaar het, en die vrede wat die verstand te bowe gaan van die evangelie. Now we pray, God, for this church, this group of people that's coming to this little building this morning for a dedication of love and tokens of their hands and heart to fix a place where that the people can come worship. Nou bid ons, God, vir hierdie kerk, hierdie groep mense wat vanmôre na hierdie klein gebou kom vir 'n toewyding van liefde en tekens van hulle hande en hart, om 'n plek in te rig waar die mense kan kom aanbid. And we pray, God, that You'll bless their efforts. And we pray that You'll bless the pastor, our gracious brother, and his wife, his family, the deacons, trustees, the board, the members, and all together. En ons bid, God, dat U hulle pogings sal seën. En ons bid dat U die pastoor sal seën. Ons liewe broer en sy vrou, sy familie, die diakens, trustees, die raad, die lidmate en almal tesame. And now as we open Thy Word today for consolation to know if these things that we do are in order with the Scripture. For it's later than we think. En nou soos ons U woord oopmaak vandag vir vertroosting, om te weet of hierdie dinge wat ons doen in orde is wat die Skrif betref, want dit is later as wat ons dink. We feel today that there's not too much time left, but we must be up and doing. We must be urging and compelling that every member that's been ordained beforehand to the body of Christ, that we spread this message till everyone hears, so we're sure that every effort that we could have put forth has been done. Ons voel vandag dat daar nie meer te veel tyd oor is nie, maar ons moet aan die gang bly. Ons moet aanspoor en verplig dat elke lid wat vooraf bestem is vir die liggaam van Christus, dat ons hier die boodskap versprei tot elkeen hoor, tot ons seker is dat elke poging wat ons kon aanwend gemaak is. Father, bless Thy Word and speak to us now through Thy Word while we listen with attentive hearts and open ears, gladly to receive that which You would have us to know. We ask it in Jesus' name. Amen. Vader, seën U woord en praat nou met ons deur U woord, terwyl ons met aandagtige harte en oop ore luister. Bly om dit wat U wil hê ons moet weet te ontvang. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Now, there may be many of you, which it is customary, that people sometimes mark down scriptures or write them out or take notes, and I do that same thing. Nou, daar mag baie van julle wees, vir wie dit gebruiklik is, dat mense soms skrifte afmerk, of hulle uitskryf, of notas maak. En ek doen dieselfde ding. And if you'd like to turn with me now to the first scripture reading, I have 3 places I'd like to read from this morning. And that is 1 Chronicles 17:1-2, and Acts 7:44-49, and Hebrews 10:1-5. En as julle nou graag saam met my wil blaai na die eerste skriflesing, ek het 3 plekke waarin ek graag vanmôre wil lees. En dit is 1 Kronieke 17:1-2 en Handelinge 7:44-49 en Hebreërs 10:1-5. Now first we will read from Chronicles, 1 Chronicles 17, beginning at the first verse. Nou eers sal ons lees uit Kronieke, 1 Kronieke 17, vanaf die eerste vers.
And then secondly, we'll read at the book of the Acts of the Apostles, at the 7th chapter, we'd like to begin to read at the 44th verse of the 7th chapter of the Acts. All in line with the dedication of the temple. And then Hebrews 10:5. En dan tweedens sal ons lees by die boek van die Handelinge van die Apostels, by die 7de hoofstuk. Ons wil graag begin lees by die 44ste vers van die 7de hoofstuk van die Handelinge. Alles in verband met die toewyding van die tempel. En dan Hebreërs 10:5. Now it came to pass as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in a house of cedar, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. En toe David in sy huis gewoon het, sê David aan die profeet Nathan, Kyk, ek woon in 'n huis van cederhout, maar die verbondsark van die Here onder tentdoeke. Then said Nathan unto David, Do all that is in thy heart, for God is with thee. Toe sê Nathan vir David, doen alles wat in uw hart is, want God is met u. And it came to pass the same night that the word of God came to Nathan, saying, Go tell David my servant, Thus saith the Lord, Thou shalt not build me a house to dwell in, for I have not dwelt in a house since the day that I brought up Israel unto this day, but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another. Maar in diezelfde nacht komt die woord van God tot Nathan en sê, Gaan, sê vir David my knecht, so spreek die Here, jy mag nie vir my die huis bou om in te woon nie. Ek het toch in geen huis gewoon van die dag af dat ek Israel laat optrek het, tot vandag toe nie. Maar ek het gekom van tent tot tent, en van tabernakel tot tabernakel. Now in the book of the Acts of the Apostles, beginning with 7th and 44th verse, Nou in die boek Handelinge van die Apostels vanaf 7de en 44ste vers. Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen. Die tent van die getuienis was onder ons vaders in die woestijn, soos hy wat met Moses gespreek het, hom bevel gegee het om dit te maak volgens die afbeelding wat hy gesien het. Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers unto the days of David. En ons vaders het het ontvang en met Jesus ingebring in die besitting van die nasies wat God voor ons vaders uitgedryf het, tot op die dae van David. Who found favor before God, and was desirous to find a tabernacle for the God of Jacob. But Solomon built him a house. Wat genade gevind het voor God en gevra het, om 'n woonplek vir die God van Jakob te verkry. En Salomo het 'n huis vir hom gebou. Howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands, as saith the prophet. Heaven is my throne, and earth is my footstool. Maar die Allerhoogste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. Soos die profeet sê, die hemel is my troon, en die aarde die voetbank van my voete. What house will you build me, saith the Lord? Or what is the place of my rest? Hath not my hands made all these things? Watter soort huis sal julle vir my bou? Sê die Heer, of hoedanig is die plek van my rus? Het my hande nie al hier die dinge gemaak nie? And in the book of Hebrews, the 10th chapter, and the 5th verse. En in die boek Hebreërs, die 10de hoofstuk en die 5de vers. Wherefore, when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffers wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. We are very familiar with the
reading of these set scriptures that we want to speak on for a few moments. Ons is baie bekend met die lees van hierdie gestelde skrifte, waaroor ons vir 'n paar oomblikke wil praat. Now, David, under desire and revelation, thought in his heart a very gallant thing. When David, being a fair man and well loved with the people, and God had blessed him in so many ways. Nou, David hier begeerte en openbaring, het 'n baie moedige ding in sy hart bedink. Toe David, synde 'n regverdige man, en baie geliefd onder die mense, en God het hom op soveel maniere geseën. And he said, now, is it right that I sit here in a nice home that the Lord has given me, and the ark of the covenant of my God out there under curtains? En hy het gesê, nou is dit reg dat ek hier sit in 'n mooi huis wat God my gegee het, en die verbondsark van my God is daar buite onder gordyne. That was a very gallant thing. It was a revelation for David to know this. Dit was 'n baie moedige ding. Dit was 'n openbaring vir David om dit te weet. Because it wasn't just right for him to have such a lovely place under the house made of cedar, which was a very expensive place. And said, then the ark of the covenant of my God, who gave me all these things, is still out there under the tent. Want dit was net nie reg vir hom om so 'n lieflike plek te hê onder die huis gemaak van ceder, wat 'n baie duur plek was nie. En het toe gesê, die verbondsark van my God, wat my al hierdie dinge gegee het, is nog steeds daar buite onder die tent. And Nathan, the prophet, knowing that God was with David, he said, David, do all that's in your heart, for God is with you. Amen. Otherwise, when God gives you revelation, carry it out. But that was all working. En Nathan, die profeet, en die wete dat God met David was, het hy gesê, David, doen alles wat in jou hart is, want God is met jou. Andersins, wanneer God jou openbaring gee, voer dit uit, maar dit het alles nog gewerk. And that night the Lord came to this seer and the prophet Nathan and said, go tell my servant David. I like that. Or, in other words, I admire his courage and his thoughts of me to build me a place. En daardie nag het die Here na hierdie siener gekom, en die profeet Nathan, en gesê, gaan sê vir my knegt David, sien, ek hou daarvan, met ander woorde, ek bewonder sy moed, en sy gedagtes aan my, om vir my 'n plek te bou. But he said, I haven't dwelt in a house. I haven't had a place to stay. When I come down to earth to look my people over, I haven't had a place to stay, even since I brought up Israel. Maar het hy gesê, ek het nie in 'n huis gewoon nie. Ek het nie 'n plek gehad om te bly toe ek na die aarde neergedaal het, om die mense deur te kyk nie. Ek het nie 'n plek gehad om te bly nie, selfs sedert ek Israel uitgebring het nie. I haven't commanded and the judges to build me a house of cedar, but I went from tent to tent. Amen. That isn't just about the form of it today. I went from tent to tent and from place to place to meet with my people. Ek het nie enige van die rigters opdrag gegee om vir my 'n huis van ceder te bou nie. Maar ek het van tent tot tent gegaan. Is dit nie net omtrent vandag die vorm daarvan nie? Ek het van tent tot tent gegaan, en van plek tot plek, om my mense te ontmoet. You said, go tell David, as the scripture further reads, I took you from that sheepcote out there following them few sheep of your fathers, and I made you a name like the great man that's in the earth. Hy het gesê, gaan sê vir David,
soos die skrif verder lees. Ek het jou daar uit daardie skaapkraal gehaal, agter daardie paar skape van jou vader. En ek het jou 'n naam gemaak, soos die groot manne wat op die aarde is. I've cut off your enemies from right side to the left side. I love you, David. And I know that your desires is right. I know that your ambitions is loyal. And I know that you love me. Ek het jou vyande afgemaak, van regterkant na die linkerkant. Ek het jou lief, David. En ek weet dat jou begeertes reg is. Ek weet dat jou ambisies trou is. En ek weet dat jy my lief het. You can see the Psalms, how David is constant thinking of God. Amen. Too many of us today think of our own achievements, something that we could do to better ourselves, but David was constantly thinking of what he could do for God. Mens kan in die Psalm sien hoe David gedurig aan God dink. Te veel van ons dink vandag aan ons eie prestasies. Iets wat ons kon doen om onsself te verbeter. Maar David het gedurig gedink wat hy vir God kon doen. I know your desires, David, and I want you to know what I've done for you. You were just a little boy, not known by anybody, and even your dad gave you a few sheep out there to take care of. But I was with you. Ek ken jou begeertes, David, en ek wil hê jy moet weet wat ek vir jou gedoen het. Jy was net 'n seuntjie, nie deur enigeen geken nie, en jou, selfs jou pa, het jou daar 'n paar skape gegee om op te pas. Maar ek was met jou. And I've cut your enemies off from your right hand to your left hand. But your desires are correct. But David, you're a man of war. You're a man that shed blood. I can't let you do this. En ek het jou vyande afgesny, van jou regterhand tot jou linkerhand. Maar jou begeertes is reg. Maar David, jy is 'n man van oorlog. Jy is 'n man wat bloed vergiet het. Ek kan jou dit nie laat doen nie. But I will promise you that through the fruit of your loins, I'll raise up your son, and he'll build the temple. Maar ek sal jou beloof, dat deur die vrug van jou lendene, ek jou seun sal opwek, en hy sal die tempel bou. Now, we all know that the earthly only types the heavenly. The natural only types the spiritual. The one that he was speaking of was Christ for the temple. Nou ons weet almal dat die aardse slegs die hemelse typeer. Die natuurlike typeer net die geestelike. Die eintlik die een waarvan hy gepraat het, van Christus vir die tempel. But he was Solomon, David's son in natural flesh. Later, we read in 1 Kings, if you would like to read it, that he built the tabernacle that David was going to build, because Solomon was a man of peace, of wisdom. Maar hy was Salomo, David se seun in die natuurlike vlees. Later lees ons in die eerste konings, as julle dit wil lees, dat hy die tabernakel gebou het wat David wou bou. Want Salomo was 'n man van vrede en wysheid. He didn't go to war like David and had a lot of bloodshed. He just was a man of peace. Hy het nie gaan oorlog maak soos David nie, en 'n klomp bloed laat vergiet nie. Hy was net 'n man van vrede. And God gave him wisdom when he was asked for what he made before God. He only asked for wisdom to know how to lead his people. And he never taken the great gifts that could have been done, but he just asked for wisdom to know how to lead God's people to the best. En God het hom wysheid gegee toe hy kon vra wat hy wou. Voor God. Hy het net om wysheid gevra om te weet hoe om sy mense te lei. En hy het nooit die groot gawes geneem wat gedoen kon gewees het nie. Maar hy het net gevra om wysheid om te weet hoe om God se mense ten beste te lei. And I think we in praying ourselves, if we would just ask for that, just for understanding, for something that will be better for the children of God. En ek dink ons,
wanneer ons self bid, as ons dit daarvoor sou vra, net vir insig, vir iets wat vir die kinders van God beter sal wees. I truly think that's this pastor's idea of bringing this church in here. See? Taking this old church and rededicating it today. He's trying to find a place out of the rain and snow and so forth for the people of God. I think God would respect it in this boy just the same as He did in David. Ek dink waarlik, dis hier die pastoor se idee met die bring van die kerk hierin. Sien, om hier die ou kerk te neem en dit vandag opnuut toe te wy. Hy probeer 'n plek uit die reën en sneeu ensovoorts uit te kry vir die mense van God. Ek dink God sal dit in hierdie seun respekteer, net soos hy dit in Dawid gedoen het. Now we find out that there lays a great spiritual application here that I would like mainly to refer to. Nou ons vind uit dat daar 'n groot geestelike toepassing hier lê, waarna ek graag hoofsaaklik wil verwys. Now, if you read the first Kings, you'll find that in this, Solomon began as a young man to build this temple that his father had been promised through God that he would build. Nou, as jy Eerste Konings lees, sal jy dit hierin vind. Salomo begin as 'n jong man hier die tempel bou wat sy vader deur God beloof is dat hy sou bou. You see, he stays in line with the Scripture and promises. Amen. Now, that's what we must always do to be successful, is to stay in line with God's promises. No matter how it seems best to go this way or that way, stay in line with the Scripture. Julle sien, hy bly in lyn met die skrif en beloftes. Nou dis wat ons altyd moet doen om suksesvol te wees, is om in lyn te bly met God se beloftes. Maak nie saak hoe dit skyn die beste te wees om hier langs of daar langs te gaan nie, bly in lyn met die skrif. And Solomon knew that God had promised his father David that he would build a temple. En Salomon het geweet dat God sy vader Dawid beloof het dat hy die tempel sou bou. Now, if you notice, the material wasn't found only in Palestine, that this temple, because it just wasn't there. Amen. He had to go to the rest of the world, known world, to find these parts that would go in this temple. Nou, as julle oplet, die materiaal is nie net in Palestina gevind nie, wat hier die tempel, want dit was net nie daar nie. Hy moes na die res van die wêreld, bekende wêreld, gaan om hier die dele te vind wat in hier die tempel sou ingaan. What a beautiful application that is. Amen. That God don't just cut His materials out of Jews only, or out of the white only, or out of the brown or red or black or whatever colors they may be, or whatever, just out of United States only, or just out of Canada only, but He cuts His materials from all the world. Amen. Wat 'n pragtige toepassing is dit, dat God nie net sy materiale sny uit die Jode alleen nie, of uit die wites alleen nie, of uit die bruines of rooies of swartes of watter kleur hulle ook al mag wees, of wat ook al, net uit die Verenigde State alleen, of net alleen uit Canada nie, maar hy sny sy materiale uit die hele wêreld. And if while they were cutting the stone of a certain kind that was found in such a part of the country, and maybe cutting a stone over in another nation to fit this stone that was cut in another nation. En as terwyl hulle die klip van 'n sekere soort gekap het, wat in 'n sekere deel van die land gevind is, en miskien 'n klip daar in 'n ander nasie gekap het, om te pas by hierdie klip wat gekap is in die ander nasie. Now, it might have seemed very strange to the people, passerbys, that seen these odd-looking stones being cut. But God, in His own way, was doing something. Amen. Nou, dit mag dalk baie vreemd gelyk het vir die mense, verbygangers, wat hier die snaakse klippe gekap gesien het. Maar God, op sy eie manier,
was iets aan die doen. I think he's doing the same thing today. To antitype the type that was. He's cutting them in the way that he wishes. Ek dink hy doen vandag dieselfde ding, om die type wat het was, te antitypeer. Hy kap hulle op die wyse wat hy wil hê. Now we find out that the materials being cut in their own native land was peculiar to a material cut in another's native land. Nou ons vind uit dat die materiale wat in hulle eie vaderland gekap, eienaardig was vir 'n materiaal gekap in ander se vaderland. And we find out that they were all transported from by ox cart and so forth, and some of them come by sea, and some come by ox cart, and some floated down to Joppa by raft, and so forth, and then hauled in. En ons vind dat hulle alles vandaar vervoer het, per Oswa ensovoorts. En 'n gedeelte daarvan het per see gekom. En 'n gedeelte het per Oswa gekom. En 'n gedeelte het afgedryf na Joppe per vlot. Ensovoorts. En is dan ingetrek. All together they were coming to one place. Amen. For one purpose. And that was to fulfill the command of God. Amen. Alle saam het het na een plek gekom vir een doel. En dit was om die opdrag van God te vervul. And the cedars was cut up in Lebanon. And the Lebanon cedars was the most noted cedars of all the world. Like today, there's one place that redwood's found. That's in California. En die cedars is bo in Lebanon gekap. En die Lebanon cedars was die bekendste in die hele wêreld. Soos vandag, daar's een plek waar redwood gekry word. Dis in California. And there's one place they call in Africa, on Muscle Bend, there's a famous wood there that's called stinkwood. It's never found nowhere else but there. En daar's een plek wat hulle noem in Afrika, by Mossel Bay. Daar's 'n bekende hout daar wat stinkhout genoem word. Dit word nooit elders anders as dit daar gekry nie. And there is different timbers that's found in different parts of the country, and cedars was founded at Lebanon. A very high, tall cedar, hard because it's a warm country. En daar is verskillende houtsoorte wat in verskillende dele van die land gevind word. En cedars is in Lebanon gekry. 'n Baie hoë, lang ceder, hard, want dit was 'n warm land. Warmer the country, harder the timber becomes. And colder the country, softer it becomes. Warmer die land, harder die hout. En kouder die land, sagter word dit. That has a spiritual application too. Cold and indifferent, soft and floating. But when it's warm, spirit-filled, it hangs together and becomes useful in the Master's hand. Dit het ook 'n geestelike toepassing. Koud en onverskillig, sag en drijvend. Maar as dit warm is, geesgevul, kleef dit tesaam en word bruikbaar in die meester se hand. Now, we find that these great cedars were hewn down by hewers, and they had the blueprints, and they brought them together from different parts of the world. Nou, ons vind dat hier die groot ceders afgekap is deur kappers, en hulle het die blauwdrukke gehad, en het hulle bijeengebring uit verskillende dele van die wêreld. Now, if you notice, Solomon never varied one bit from the pattern that Moses saw on Mount Sinai in heaven. Moses, when he returned from his vision, pitched the tent and made it just exactly like he saw in heaven. Nou, as julle oplet, Salom het nooit enigszins afgewyk van die patroon wat Moses op die berg Sinai in die hemel gesien het nie. Moses, toe hy van sy visioen teruggekeer het die tent opgeslaan en dit presies net so gemaak soos hy in die hemel gesien het. And when Solomon built the temple,
He made it just exactly the way he seen the pattern, the type. En toen Salomo die tempel gebouwd het hy dit gemaakt precies net zoals hy die patroon, die type gesien het. Moses pitched the tent for a perpetual type because it was moved from place to place. But Solomon, he made the tabernacle just exactly in the fashion that Moses had seen in heaven. It was all put together, set in order, just exactly. Moses het die tent opgeslaan as een voortdurende type. Want dit is van plek naar plek beweeg. Maar Salomo, hy het die tabernakel net precies na die wijze wat Moses in die hemel gesien het gemaakt. Dis alles mooi precies saamgevoeg, georden. What a spiritual application we could apply here. That we are never to leave the Scripture. Amen. Stay exactly with the pattern. Wat geestelike toepassing soos hier kon toepas. Dat ons nooit die skrif moet verlaat nie. Bly precies by die patroon. That's the reason I believe that the way the first church was patterned, that's the way the next one should be patterned. Amen. That's the way every one should be patterned. Just the way it was at the beginning. And I believe that God has it that way. I believe the real church. All right. Dus waarom glo ek dat die wijze wat die eerste kerk ingerig was, dat die wijze is waarop die volgende een ingerig moet wees, dat die wijze is waarop elkeen ingerig moet word, net op die wijze wat het in die begin was. En ek glo dat God het so het, denk ek, die ware kerk. Nou goed. The materials cut out in their native land, brought into one place, but when they were brought together, I'm reading now from the 16th chapter, or quoting from it. Die materiale uitgekap in hulle vaderland, in een plek ingebring, maar toe hulle bijeen gebring is, ek lees nou uit die 16e hoofstuk, of haal daaruit aan. Now, when they were brought together, they were so perfectly fit that in the space of 40 years that had taken to put the construction up, there wasn't one stone to be resawed. Nou, toe hulle bijeengebring is, het hulle so perfect gepas, dat in die bestek van 40 jaar wat het geneem het om die constructie op te rig, daar die een klip was wat weer gesaag moes word nie. There wasn't a buzz of a saw or a sound of a hammer for 40 years. Talk about masonry, architecture. Daar was nie 'n gesing van 'n saag of 'n klank van 'n hamer in 40 jaar nie. Praat van steenwerk, architectuur. Now, that showed that when we are doing anything and doing it in the pattern that God has set for us, nou, dit het dit gewys. Wanneer ons enigiets doen, en dit doen na die patroon wat God vir ons gestel het. Now, many of those stones look very odd, but there was a place in the temple for every odd, peculiar stone. God had a place for them. Nou, baie van daardie klip het baie snaaks gelyk. Maar daar was 'n plek in die tempel vir elke snaakse eienaardige klip. God het 'n plek vir hulle gehad. Our ministries, which is a beautiful type there, or an antitype to it, shows that in our peculiarity, our way of worship. Ons bedienings, wat daar 'n pragtige tipe is, of 'n antitype daarvan, wys dit. In ons eienaardigheid, ons manier van aanbidding. Yet, when the temple, the real temple, that we will come to after a few minutes, comes together, there will be a place for every odd acting person. Toch wanneer die tempel, die ware tempel, waarby ons oor 'n paar minute sal kom, by mekaar kom, sal daar 'n plek wees vir elke persoon wat snaaks optree. We may look a little funny to someone else and act a little funny, but remember, it's the place there for us. God is cutting out His church. Ons mag vir iemand anders 'n bietjie snaaks lyk,
En 'n bietjie snaaks optree, maar onthou, dit is daar die plek vir ons. God is sy kerk aan die uitkap. And every little stone had its place, fitted exactly to it. And remember, it was cut away from the place it would be put together at. En elke klippie het sy plek gehad presies daarom gepas. En onthou, dit is gekap weg van die plek waar dit saamgevoeg sal word. But when it come together, it didn't need even honing. Amen. It was already honed. Thank you, Lord. God had made it so it fit perfectly into its place. Maar toe dit saamgevoeg is, het dit selfs nie eers slyp nodig gehad nie. Dit was reeds geslyp. God het dit gemaak sodat dit perfek in sy plek gepas het. Oh, what a type there we find of the spiritual. How that every gift of God, every odd act of born-again Christians and their peculiarity, yet it's got its place. It fits in the body. Amen. It goes to its right place. Wow, wat 'n tipe van ons daar, van die geestelike, hoe dat elke gave van God, elke ongewone daad van wedergebore Christene, aan hulle eienaardigheid, toch het het sy plek. Dit pas in die liggaam. Dit gaan na sy regte plek. And many of us would try to say, now that's not of God. A good, holy, consecrated soldier of the cross. En baie van ons sal probeer sê, nou, dis nie van God nie. 'n goeie, heilige, toegewyde soldaat van die kruis. And we say, now, we stood in church the other night and we heard such and such a thing. That can't be of God. En ons sê, nou, ons het die ander hand in die kerk gestaan. En ons het so en so 'n ding gehoor. Dit kan nie van God wees nie. But if it's in line with the pattern, if it's in line with the Scripture, Amen. it may be odd, but it's going to have its place. Amen. Maar as dit in lyn is met die patroon, as dit in lyn is met die skrif, mag dit snaaks wees, maar dit gaan sy plek hê. Sien? It will fit right in and it won't even need honing or polishing. It'll go to its place. For the great architect, Christ, is preparing it now. Amen. Odd one to the other. Dit sal reg inpas. En er sal nie eens slyp of poleer nodig hê nie. Dit sal na sy plek gaan, want die groot argitek Christus bereid dit nou voor. Snaaks, een vir die ander. Now, we notice in the building down here, the next chapter, that in this building, there was one stone that was actually too odd to fool with. So the builders rejected it. Nou ons let op in die bouwerij hier, die volgende hoofdstuk, dat in hierdie gebouw was daar een steen wat werkelijk te snaaks was om mee te sukkel. So die bouwers het het verwerp. So they just pitched it over into the corner and said, that stone is actually too odd to be used. There's no such a place. Toe het hulle dit net daar in die hoek gegooi, gesê, daar die steen is werkelijk te ongewoon om gebruik te word. Daar is die so plek nie. Now remember, it was the builders who should have known different. Amen. Jesus spoke of it. Nou onthou, dit was die bouwers wat aan beter behoort te geweet het. Jezus het daarvan gepraat. But come to find out, they had built the building so high until they missed the stone. And they didn't know where that stone was. Praise the Lord. Glory. Maar het uitgevind, hulle die gebouw so hoog gebouw, voordat hulle die steen vermis het. En hulle die geweet waar daar die steen was nie. They might have searched all the ships. They might have run through every ox cart. They might have sent messengers up into Joppa and down and say, has another load come in? Or did you lose one on the road?
There's something wrong. We just can't find that stone for this place. Hulle kon al die skepe deursoek het. Hulle kon elke ossewaal deurgegaan het. Hulle kon boodskappers na Joppe gestuur het en verder om te sê, het nog 'n vraag ingekom? Of het julle een op die pad verloor? Daar's iets verkeerd. Ons kan net nie daar die steen vir hierdie plek kry nie. And when they could not find it nowhere else, come to find out it was right on the ground. Amen. It was the chief cornerstone that the builders rejected. Yes. En toe hulle dit nie kon kry nie, nergens anders nie, vind hulle uit. Dit is daar op die grond. Dit was die hoofhoeksteen wat die bouers verwerp het. Jesus spoke of it and said, have not you read of the stone that the builders rejected was the chief cornerstone, Amen. the head of all of it, Holy. where the rest of the building rested upon it. Jezus het daarvan gepraat en gesê, het julle nie gelees van die steen wat die bouers verwerp het nie? Was die hoofhoeksteen, die hoof van dit alles, waarop die res van die gebou gerus het. And I think in the building today of the spiritual house that God worships in, I think that that's been a great big failure today among the builders. En ek dink met die bouwery vandag van die geestelike huis waarin God aanbid, dink ek dat het vandag 'n eislike groot mislukking onder die bouwers was. We have come with our denominations and we have laid them in sincerity. We have sent our boys to school to educate them to speak well before a congregation, learn them psychology and Bible history. Ons het met ons denominasies gekom en hulle in opregtheid gelê. Ons het ons seuns skool toe gestuur om hulle te leer om goed te praat voor 'n gemeente, het hulle sielkunde geleer en Bybelgeskiedenis. And we have did everything and built fine pews and made high towering steeples and beautiful music and so forth have we built. But we find out there's something wrong. Amen. En ons het alles gedoen en mooi kerkbanke gebou en hoogreikende torens gemaak en pragtige musiek ensovoorts het ons gebou. Maar ons vanuit daar is iets verkeerd. We've tried to build it out of man-made material. What education could produce. What seminaries could bring out of them. What scholarship. Ons het dit uit mensgemaakte materiaal probeer bou, wat geleerdheid kon voortbring, wat seminariums uit hulle kon uitbring, wat studie kon. We tried to build it upon education, upon scholarship, upon denomination. And all these things will not work as long as we have not accepted this odd stone. Amen. This peculiar stone. Ons het dit probeer bou op geleerdheid, op studie, op denominasie. En al hierdie dinge sal nie werk solank ons hierdie snaakste steen nie aanvaar het nie. Hierdie en aardige steen. But as the building began to materialize, they realized that the hole that was left, the odd stone fitted to the dot. Maar soos die gebou begin materialiseer, het hulle besef dat die gat wat oorgebly het, die snaakse steen pas daarin presies. That's where the spiritual builders today, that's why the bride building of Christ is not ready for the bridegroom, is because that the builders has rejected the chief cornerstone that was laid on the day of Pentecost, which is the baptism of the Holy Spirit. Amen. Dis waar die geestelike bouwers vandag is. En dis waarom die bruidgebou van Christus nie gereed is vir die bruidegom nie. Is omdat die bouwers die hoofhoeksteen verwerp het. Wat gelees op die Pinksterdag, wat die doop van die Heilige Gees is, sê. It's been odd. People act funny. And they don't
come into the order of our psychology, of our educational, our learning, our creeds. It don't fit in there. Dit was ongewoon. Mense tree snaaks op. En hulle val nie in die orde van ons sielkunde, van ons opvoedkundige, ons geleerdheid, ons belydenisse nie. Dit pas nie daarin nie. And they kicked it out. Because it was too odd, too peculiar, too disagreeable with the plans that we as man had ideas of what the church ought to be. En hulle het dit uitgeskop, want dit was te ongewoon, te enaardig, te onverzoenbaar met die planne wat ons as mense gehad het, idees van wat die kerk behoort te wees. It ought to be a group of polished scholars. It ought to be a group of fine-dressed people. It ought to be a group of something where we have tried to make it an educational program or something that would please our five senses. Something that we could see or taste or feel or something. Dit behoort 'n groep gepoleerde geleerdes te wees. Dit behoort 'n groep welgeklede mense te wees. Dit behoort 'n groep van iets te wees waar ons probeer het om dit 'n opvoedkundige program te maak. Of iets wat ons vyf sintuie tevrede sal stel. Iets wat ons kan sien of proe of voel of iets. Most of it has been through the sight. Look at our fine people. Look at our best crowd in the city. The mayor comes to our place. The chief executives of our city. The chief of police comes to our church. Die meeste daarvan was deur die sig. Kyk na ons goeie mense. Na ons beste skare in die stad. Die burgemeester kom na ons plek. Die hoofuitvoerende beamptes van ons stad. Die polisiehoof kom na ons kerk. And then we find out when it comes down to the building, all we've got is some mortar and rock. Amen. And the building did not go on. They rejected the stone that God had so prepared for it, they rejected it. En dan vind ons uit, wanneer het op die werkelijke neerkom, die gebouw, is al wat ons het, 'n bietjie klei en klip. En die gebouw het nie voortgegaan nie. Hulle die weg verwerp. Die steen wat God so daarvoor berei het, hulle het het verwerp. Now, we find out, in the next chapter, that when the builders found out that they were wrong, yet they had all the other stones there, but the reason they couldn't get them together was because there was a hole left. There was something that wasn't right. Nou, ons vind uit, echter in die volgende hoofdstuk, dat toe die bouwers uitgevind het, hulle is verkeerd. Toch, hulle het al die ander stene daar gehad, maar die rede waarom hulle nie kon bijeenkry nie, was omdat daar 'n gat oor was. Daar was iets wat nie reg was nie. Now, we already have the stones. The stones God foreordained. Thank you, Lord. And we've got them all the way from Ephesus to Laodicea. Amen. We're only waiting for that headstone that the builders rejected. Waiting for His coming, the capping stone. Nou, ons het al reeds die stene wat God voorbestem het, sien. Ons het hulle die hele pad van Efese tot Laodicea. Ons wag net vir daar die hoofsteen, wat die bouwers verwerp het. Wag vir sy koms, die sluitsteen. And when these great stones are confessions, now we know that confession is a stone. Now our Catholic people say that when Jesus speaking and He said, upon this rock or stone, I'll build my church. En wanneer hierdie groot steen is belydenisse, nou ons weet, dat belydenisse steen is. Nou ons katholieke mense sê dat toe, Jezus het gepraat, en hy het gesê, op hierdie rots op steen, sal ek my kerk bou.
Now, the Roman Church of Catholicism says it was Peter because he was the stone. The literal man, Simon Peter, he backslid a few days afterwards. Nou, die Roomse kerk van katholicisme sê dat dit was Petrus, want hy was die steen, die letterlijke man. Simon Petrus, hy het teruggeval 'n paar dae daarna. Now, we find out then the Protestant says that it was Christ the stone. But not to be disagreeable, but if you just watch the Scripture, it was neither one. Nou ons vanuit dan die protestante sê dat dit was Christus die steen, maar nou nie om verskillend te wees nie. Maar as jy na die skrif sal kyk, was nie een van die twee nie. It was Peter's confession and revelation of who Christ was. Amen. For he asked the question, and it was the question that was involved. Who does man say I, the Son of Man, am? Dit was Petrus se belydenis en openbaring van wie Christus was. Want hy het die vraag gevra, en dit was 'n vraag wat betrokke was. Wie sê die mense is ek die seun van die mens? Some said Moses, some Elias, and some, bones of some prophet that raised up or something. That was him. But he said, who do you say that I am? There's the question. He said, Sommige het gesê, Moses, party Elia, en party weet julle, bene van een of ander profeet wat opgestaan het of iets. Dit was hy. Maar hy het gesê, wie sê julle is ek? Daar is die vraag wat hy gestel het. Peter said, thou art the Christ, Amen. the Son of the living God. He said, blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood never revealed this to you. Amen. Petrus het gesê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Hy het gesê, geseënd is jy, Simon, die seun van Jona, want vlees en bloed het dit nooit aan jou geopenbaar nie. You never learned it in a book. You never heard it in a seminary. But my Father, which is in heaven, has revealed it to you. And upon this rock, spiritual revelation of the Word of God, which He was the Word, I'll build my church, and the gates of hell will never prevail against it. Jy het dit nie in 'n boek geleer nie. Jy het die nie in 'n seminarium geleer nie. Maar my Vader, wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. En op hierdie rots, geestelike openbaring van die woord van God, waar hy die woord was, sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal nooit daarteen stand hou nie. That is the real church. Not a mortar and brick and stone and so forth, which is perishable. But the real church is built upon the revelation of the Word and will of God. Amen. And they've been placed in the body since the Ephesian church age all the way to the Laodicea now. Dit is die ware kerk, nie van klei en steen en klip ensovoorts nie, wat vernietigbaar is. Maar die ware kerk is gebou op die openbaring van die woord en wil van God. En hulle is in die liggaam geplaas, seer die Efesiese kerk jou, al die pad tot nou die Laodiceese. But what in the day that when Solomon had completed the temple and the chief cornerstone, as soon as the builders accepted the rejected, Amen. then the building started going up. Maar wat? In die dag toe Salomo die tempel voltooi het, en die hoofhoeksteen, sodra die bouers die verwerpte aanvaar het, toe het die gebou begin opgaan. May I say this with all reverence and with all respect to every man in every church and every man's idea. Mag ek dit sê in alle eerbied en met alle respek vir elke mens in elke kerk en elke mens se idee. When our builders today accept the rejected instead of push them off and call them a bunch of holy rollers. The odd ones that's making confession.
that much sooner the building will be completed. Amen. Wanneer ons bouwers vandag die verwerptes aanvaar, in plaas daarvan om hulle weg te stoot en hulle 'n klomp holy rollers, die snaakses, wat beleiders doen te noem, sal die gebouw des te gouwer voltooi word. But did you notice, after the building was completed, it was still an empty building. There was nothing in it but furniture. So Solomon had done all he could do. Maar het julle opgelet? Nadat die gebouw voltooi is, was het steeds 'n leeg gebouw. Daar was niks daarin behalwe meubels nie. So Solomon het alles gedoen wat hy kon. Now the great day of dedication come. When they were going to dedicate this building for worshipers to worship something. Nou het die groot dag van toewyding gekom, wanneer hulle hier die gebouw vir aanbidders gaan toewy om iets te aanbid. Now without something there to worship, the building would have been in vain. Amen. But the building was now ready for dedication. Nou, sonder iets daar om te aanbid, sou die gebouw vergeefs gewees het. Maar die gebouw was nou gereed vir toewyding. And when the Levites and the priests, with thousands of trumpets blasting the sky, with lamb after lamb dying for sacrifice for sin. En toe die leviete en die priesters met duisende basuine, wat die lug deurgalm, met lam na lam wat sterf as offerande vir sonde. And the Levites positionally took their place, went into the corner and got their poles, run them through the rings on the ark, where the tables of stone was on the inside. En die leviete hulle posisies ingeneem, in die hoek ingegaan, en hulle pale gevat. Hulle gesteek deur die ringe op die ark, waar binne die kliptafels was. 2 tables of stone, same stone. These two are one. Thank you, Lord. Same commandment, same covenant. 2 kliptafels, dieselfde klip. Hierdie 2 is een, dieselfde gebod, dieselfde verbond. When these 2 tables of stone, with the cherubims and their wings pitched across one to another, when these Levites, only that consecrated group could bear the ark. Amen. No man could touch it outside of them. Amen. If he did, he died. Toe hier die 2 kliptafels, met die gerubs en die vlerke dwars oorgespan, die een tot by die ander. Toe hier die leviete, slechts daar die geheiligde groep kon die ark dra. Geen mens kon dit aanraak nie, behalwe hulle nie. As hy het hy gesterf. And they took these poles, knowing that they were consecrated to the service for this particular thing. And they run the poles through the rings as been instructed Moses had been by God to build the construction of the ark. En hulle het hier die pale geneem, geweet dat hulle geheilig is tot diens vir hierdie spesifieke ding. En hulle die pale gesteek deur die ringe, soos deur God, deur Moses beveel is, om te bou met die konstruksie van die ark. And they picked it up from its tents. They started marching. Glory. And the trumpet sounding, the psalteries playing, the smoke going up from the dead animals that was being sacrificed before Jehovah. En hulle het dit opgetel uit sy tente. Hulle het begin marcheer, en die basuin weer klink, die sitar speel, die rook gaan op van die dooie dier wat voor Jehovah geoffer word. Down through the building of dedication they came, Thank you, Lord. till they brought it to its resting place, where it fit down into the sockets of the great, huge place that had been set apart. Daar deur die gebouw van toewyding heen het hulle gekom, tot hulle dit tot by sy rustplek gebring het, waar dit daar pas in die ruimtes van die eislike groot plek wat daarvoor bestem was. And when it fit down and finally come to its resting place, the ark, the Bible said that the Lord descended down
upon the place till it filled the entire temple. Amen. En toe dit daar ingepas het, en eindelijk by sy rustplek gekom het, die ark, het die Bybel gesê dat die Here het neergedaal op die plek, totdat dit die hele tempel gevul het. The pillar of fire came in there with such great glory of God till the ministers could not minister anymore because of the glory of God. Die vuurkolom het daar ingekom met zulke groot heerlijkheid van God, dat die bedienaars nie meer kon bedien nie, vanweer die heerlijkheid van God. That's when it found its final resting place. The Shekinah glory that followed those capping stones. Not the corner, the capping stones. The main thing. Dus toe dit sy finale rustplek gevind het, die Shekinah heerlijkheid wat daarop gevolg het, sluitsteen, nie die hoek nie, die sluitsteen, die hoofding. All other stones was of none effect until then. But this main stone came in, the headstone, and took its place positionally for its resting place for that generation. Al die ander stene was tot toe van geen waarde nie, maar hier die hoofsteen het ingekom. Die hoofsteen en sy plek positioneel ingeneem as sy rustplek vir daardie geslag. The glory of God filled the place where they were sitting. And there was Shekinah glory upon the whole building. And the glory was so great till the priests couldn't even minister because of the glory. Die heerlijkheid van God het die plek vervul waar hulle gesit het. En daar was Shekinah heerlijkheid op die hele gebouw. En die heerlijkheid was so groot, dat die priesters nie eens kon bedien nie, vanweer die heerlijkheid. Now, we read now and take from the dedication of the temple. Let us go now to Acts, the 7th chapter again, and the 44th verse, and we start in quotation. Nou, ons lees nou, en neem uit die toewijding van die tempel. Laat ons nou weer de Handelinge die 7de hoofstuk gaan, en die 44ste vers. En ons begin met 'n aanhaling. Stephen, in his notable sermon, as he preached, he said, Solomon built him a temple because it was promised through David that God promised David that he'd build a temple. Stefanus, in sy bekende preek wat hy gepreek het gesê, Salomo het vir hom 'n tempel gebou, want dit is deur Dawid beloof dat hy sou. God het vir Dawid beloof dat hy die tempel sou bou. And God in a type, which was to be taken away by an antitype. Just like the sacrifice of the lambs at the dedication was a type of the real lamb coming for sacrifice. All the natural type and the spiritual. En God in 'n tipe wat weggeneem sou word deur 'n antitype. Net soos die offerande van die lammers by die toewyding 'n tipe was van die ware lam wat vir offerande sou kom. Al die natuurlike wat die geestelike typeer. And we find out that when this is taking place, Stevens is speaking of it. He said, our fathers found a favor before God, and Solomon built him a temple. But howbeit, the Most High dwelleth not in temples made with hands. En ons verduid dat, toe dit plaasgevind het, plaas Stefanus daarvan. Hy het gesê, ons vader het gunst gevind voor God, en Salomo het vir hom 'n tempel gebou. Maar, hoe dit ook al sê, die Allerhoogste, woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. As the prophet said, heaven is my throne and earth is my footstool, and where is the house that you can build me? Heaven's my throne, earth is my footstool, and how could you build me a house? Amen. To dwell in. Soos die profeet gesê het, die hemel is my troon en die aarde is my voetbank. En waar is die huis wat julle vir my sou kon bou? Die hemel is my troon, die aarde is my voetbank. En hoe sou julle vir my 'n huis kon bou om in te woon? Then how beautiful Hebrews 10:5
but a body has thou prepared me. Amen. Showing that God was going to dwell in a body. Prepared me. Oh. Dan, hoe prachtig, Hebreërs 10:5. Maar een lichaam het u vir my berei, wat toon dat God in 'n liggaam sal woon. Vir my berei. Well. And when this body had been made a sacrifice, the correct lamb had been sacrificed, there was coming forth then, God came to His own body, which was His bride. En toe hier die liggame offerande gemaak is, die korrekte lam geslag is, toe was daar voortgekom. God het na sy eie liggaam gekom, wat sy bruid was. And there had been 120 temples that God had created, was ready for dedication, that had got all their unbelief beat out of them. And they gathered in the upper room and waited for 10 days for dedicational service. En daar was 120 tempels dat God geskep het, wat gereed was vir toewyding, wat al hun ongeloof uit hulle uitgeslaan gehad het. En hulle het in die boventrek saamgekom, en het 10 dae lang gewag vir die toewydingsdiens. Then when completely surrendered, God came down again in the Shekinah glory and filled all the house where they were sitting. Toe heeltemal oorgegee is, het God weer neergedaal in die Shekinah heerlikheid, en die hele huis waar hulle gesit het vervul. What did God do? Like the ark dropping into its proper sockets for the message of that day, God dropped back into His proper channel. Not into a denomination or into a building made with hands, but into the heart of man. Wat het God gedoen? Soos die ark wat in sy behoorlike ruimtes insak vir die boodskap van daardie dag, het God in sy behoorlike kanaal ingeval. Nie in 'n denominasie of in 'n gebou deur hande gemaak nie, maar in die hart van die mense. God set His place for the last day, which said the prophet Joel, it shall come to pass in the last days, I'll pour out my Shekinah upon all flesh. Amen. Your sons and daughters shall prophesy. Your young man shall dream dreams, and the old man shall see visions. Het ingeval in sy plek vir die laaste dag, wat die profeet Joel gesê het, en dit sal gebeur in die laaste dag. Sal ek my Shekinah op alle vlees uitgiet, julle seuns en dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal drome droom, die ou mense gesigte sien. God came to His resting place, where He finds rest, not in a building, but in the heart of His people. Amen. He finds rest. God het na sy rustplek gekom, waar hy rus vind. Nie in 'n gebou nie, maar in die hart van sy mense vind hy rus. What a shame, what a disgrace, what a disposed that Nimrod's man-made achievement was brought to them. When Nimrod tried to build a building or an organization that would reach up to the heavens, God upset it. Wat jammerte, wat skande, wat misplasing waartoe Nimrod se mensgemaakte prestasie toe gebring is. Toe Nimrod 'n gebou of 'n organisasie probeer bou het, wat tot aan die hemel sou reik, het God dit omvergewerp. It became a shame. Instead of helping man, he confused the language of man. The one couldn't speak to another. It broke up brotherhood. Dit het 'n skande geword. In plaas van die mense te help, hy het die taal van mense deur mekaar gemaak. Die een kon nie met die ander praat nie. Dit het broederskap beëindig. But when God came to His own temple, the church, the people, when He came to them, He filled it, the temples that were dedicated just like He did at Solomon's temple. Maar toe God na sy eie tempel, die kerk gekom het, die mense, toe hy na hulle gekom het hy dit vervul. Die tempels wat toegewy is, net soos hy by Salomo se tempel gemaak het. He filled it, not with creeds, not with denominations, but with Himself. He filled the temple. Praise the Lord.
with His Shekinah glory. Hy het dit vervul, nie met geloofsbelijdenisse, nie met denominasies nie, maar met homself. Hy het die tempel met sy Shekinah heerlikheid vervul. So did He do on the day of Pentecost. He filled them 120 temples that was up there with Himself, with the Holy Ghost itself. The Shekinah glory broke through upon them. So het hy op Pinksterdag gemaak. Hy het daar die 120 tempels wat daarbo was vervul. Met homself, met die Heilige Gees self. Die Shekinah heerlikheid het op hulle deurgebreek. And then, what Nimrod failed to do, build a temple where every man spoke contrary to what he could understand. God came down and with one Galilean language made every man understand what he was saying. Glory, brought. En dan wat Nimrod nie reg gekry het nie, het 'n tempel gebou waar elke mens gepraat het in teenspraak met wat hy kon verstaan. God het egter neergedaal en met een Galileese taal elke mens het verstaan wat hy gesê het en hulle het geweet dit is gebring. There's God to His temple. God to His dedicated temple. Not to a man-made achievement. Not to what man done, but what God did Himself. Daar is God in sy tempel. God by sy toegewyde tempel. Nie 'n mensgemaakte prestasie nie. Nie by wat die mens gedoen het nie, maar wat God self gedoen het. Oh, it's silly to the people. They don't get it. They were born not to get it. So they won't get it. The Bible says so. All right. Dis verspot vir die mense. Hulle begryp dit nie. Hulle is gebore om dit nie te begryp nie. So hulle sal dit nie begryp nie. Die Bybel sê so. Goed. God always fills His temple at the day of dedication. He fills His temple. He fills it with Himself. The same thing today. God will fill every temple that will thoroughly dedicate itself to Him. God vervul altyd sy tempel. Op die dag van toewyding vervul hy sy tempel. Hy vervul dit met homself. Dieselfde ding vandag. God sal elke tempel vervul wat homself volkome aan hom wy. Any persons that will... The temple is not this little building here. The temple is not the one in Salt Lake City. The temple is not the one in Rome. Amen. The temple is you. Amen. You are the temple that God wants to dwell in and express Himself through it, that all nations might know Him. Enige persoon wat wil. Die tempel is nie hier die gebouwkie hier nie. Die tempel is nie die een in Salt Lake City nie. Die tempel is nie die een in Rome nie. Die tempel is julle. Julle is die tempel waar God wil woon en homself daardeur uitdruk, sodat alle nasies hom kan ken. You are living images of God that God wants to work through. And any time that any man or any woman will forget all the falsehood that they've heard in the world and come back to the line of the Scripture and will keep in line. Julle is levende beelde van God, waardeur God wil werk. En enige tyd dat enige man of enige vrou al die valse sal vergeet, wat hulle in die wêreld gehoor het, en terugkom na die lyn van die skrif, en in lyn sal bly. Just like Solomon did to what Moses did to what God did. God always respected it. Net so Salomon gedoen het met wat Moses gedoen het. Moses gedoen het met wat God gedoen het. God het dit altyd gerespekteer. And if we'll come back to the original dedication and we'll open our hearts and empty ourselves, God, in dedication as we give it to Him, will fill our temple with His Shekinah glory. Maar as ons na die oorspronklike toewyding sal terugkom en ons harte oopmaak en ons self leegmaak, sal God ter toewyding, soos ons dit aan hom gee, ons tempel met sy Shekinah heerlikheid vervul. Then the living God will be moving in a living church among a living people and will spread forth His glory. Dan sal die lewende God in 'n lewende kerk beweeg onder 'n lewende volk en sal sy heerlikheid voortsprei. Then together someday, one being this way and one this way and one part of the country, shall come together to make the bride. We'll be caught up in the air to meet Him. Dan tesame op 'n dag, een wat so is en een wat so is, en een deel van die land
sal sy bijeenkom om die bruid te vorm. Ons sal in die lug opgevang word om hom te ontmoet. Now, this lovely church, this building that the people, with their tokens of their livelihood, with their love for Christ, the worshipers has dedicating today this place of worship, that people could come and worship. Nou, hier die lieflijke kerk, hier die gebouw waar die mense met hulle tekens van hul bestaan, met hulle liefde vir Christus, die aanbidders toegewy het, vandag, hier die plek van aanbidding dat mense kan kom en aanbid. Now, my sincere prayer is that every worshiper will dedicate his own temple to worship. Amen. In the temple that's being dedicated for worship. Amen. Praise the Lord. That's the real dedication. Nou, my oprechte gebed is dat elke aanbidding sal, aanbidder sy eie tempel sal toewy vir aanbidding, in die tempel wat vir aanbidding toegewy word. Dis die ware toewyding. So as our time is gone, but God has no time, let us remember, how late is it? I'm looking at old people. It may be later than you think. I'm looking at young people, young girls. So terwyl ons tyd om is, maar God het die tyd nie. Laat ons onthou. Hoe laat is dit? Ek kyk na ou mense. Dit mag later wees dat julle dink. Ek kyk na jong mense, jong dogters. Look, these little kids was found cut up the other day, them little girls ravished. How many of them die every year? Thousands of heart attacks. Cancer, polio, anything that can kill them. Accidents on the road. Kyk, hier die kindertjies is die ander dag gekry. Stukken gesny. Daar die dogtertjies gemolesteer. Hoeveel van hulle sterf elke jaar? Duisende met hartaanvalle, kanker, polio. Enigiets wat hulle kan doodmaak. Ongeluk op die pad. We don't know how young or how old. When is the time going to come? When's your card will be called from the rack? No one knows that but God. That's right. Ons weet nie hoe jong of hoe oud nie. Wanneer gaan die tyd kom? Wanneer gaan jou kaart uit die rak uitgeroep word? Niemand weet dit nie, net God. Dis reg. So while you are here today in the dedication of this material here, that worshipers are coming to worship the living God, why not dedicate ourselves to the worship of the living God and let Him fill us with Himself? So terwyl hulle vandag hier is, met die toewyding van hier die materiaal hier, waar aanbidders kom om die lewende God te aanbid, waarom nie onsself toewy aan die aanbidding van die lewende God en hom ons met homself laat vervul nie? And then we shall see the Shekinah glory return again to the house of the living God, which is the human body, the church of the living God, together in a great revival that would sweep through this country and around these towns and all out through here. There would be such a noise. Why, they couldn't stop it. There's no way of doing it. En dan sal die Shekinah heerlikheid weer sien terug, keer na die huis van die lewende God, wat die menslike liggaam is, die kerk van die lewende God tesame, in 'n groot herlewing wat deur hierdie land sal strek, om hier die stede, en hier oral deur, daar sal so geraas wees, wel hulle sou dit nie kon stop nie. Daar's geen manier om dit te doen nie. You think you could stop Stevens? Why, he was like a house on fire in a high wind. Well, you couldn't stop him. Even the Sanhedrin couldn't stop him. Dink julle, jy sou Stefanus kon stop? Wel, hy was soos 'n huis wat brand in 'n sterk wind. Wel, jy sou hom nie kon stop nie. Selfs die Sanhedrin kon hom nie stop nie. And you know, even death itself didn't stop him. He lived on. And he lives today. And he always will live because he had eternal life and a house dedicated to the service of God. En weet julle, selfs die dood self kon hom nie gestop het nie. Hy het voortgeleef en hy lewe vandag. En hy sal altyd lewe, want hy het ewige lewe gehad en 'n huis toegewy aan die diens van God. I think the thing for this church to do this morning, in respect of all that's been done, as we offer God the building for service, let's offer ourselves also. Let us stand just a minute. Ek dink die ding vir hierdie kerk om te doen, vanoggend, met eerbied vir alles wat gedoen is, soos ons God die gebou aanbied, vir diens,
Laat ons onsself ook aanbied. Laat ons nou net 'n oomblik staan. Each in your own way, in the respective way that you like to pray. I'd rededicate myself today at the pulpit to the service of God. I want each of you to do that as we dedicate the building to God. Let's dedicate ourselves. Elkeen op julle eie manier, op die onderskeie maniere wat julle daarvan hou om te bid. Ek wy myself vandag opnuut by die preekstoel aan die diens van God. Ek wil hê elkeen van julle moet dit doen, soos ons die gebou aan God toewy. Laat ons onsself toewy. Our Heavenly Father, we are most humbly and sincerely assembled here this morning in great appreciations of the love that you have showed to this congregation for giving to them this building for worship and for giving this congregation this pastor, a minister of the Word. Ons Hemelse Vader, ons is baie nederig en opreg vanoggend hier byeen, met groot waardering vir die liefde wat u aan hierdie gemeente bewys het. Deur aan hulle hierdie gebou vir aanbidding te gee, en deur hierdie gemeente hierdie pastoor te gee, 'n bedienaar van die woord. And now, Heavenly Father, as a place being dedicated for worship, we as worshipers lay aside everything, every unbelief, every unkind thought, everything that's not like you, and anything that would act in us contrary to your word. En nou, Hemelse Vader, soos 'n gebou toegewy word vir aanbidding, lê ons as aanbidders alles ter syde. Elke ongeloof, elke onvriendelike gedagte, alles wat nie soos u is nie, en alles wat in ons strydig met u woord sou werk. Anything, any creed, any denominational thought, or any thought that a neighbor or anyone else, both here or there, or wherever it might be, that would come to us as a thought of this person, though being gone on, though being a holy, sanctified vessel. Enig iets, enige geloofsbelijdenis, enige denominationele gedachte, of enige gedachte wat een buurman of enig iemand anders, beide hier of daar, waar het ook mag wees, wat naar ons zou komen als een gedachte van hierdie persoon, hoewel al voortgegaan, hoewel een heilige, geheiligde voorwerp. Anything, any man, or angel, or being, or revelation, or whatever it might be, that's contrary to your plan for these days, that's spoke of in your word, not what someone said, but what you said. For it is written, let every man's word be a lie and mine true. Enig iets, enige mens, of engel, of wese, of openbaring, of wat het ook al mag wees, wat strydig is met u plan, vir hierdie dae waarvan in u woord gepraat word. Nie wat iemand gesê het nie, maar wat u gesê het, want daar is geskrywe, laat elke man se woord 'n leuen wees, en myne waar. If there's anything in us that would keep us from believing the true word and knowing the revelation of Christ, as he said to Peter, upon this rock I build my church. As daar enig iets in ons is, wat ons sal weerhou daarvan om die ware woord te glo, en die openbaring van Christus te ken, soos hy vir Petrus gesê het, op hierdie rots bou ek my kerk. If there's anything contrary to that, take it away from us, Lord. We lay it aside ourselves. We cast it out and accept in its place that chief cornerstone, that Holy Spirit, that's the foundation of the real church of God. We accept that. As daar enige strydig daarmee is, neem dit van ons weg, Here. Ons lê dit self tersyde. Ons werp dit uit. En ons vaar in die plek daarvan, daar die hoofhoeksteen,
Daar die Heilige Gees wat die fundament is van die regte kerk van God. Ons aanvaard dit. Father, bless this little church. Keep the buildings up. And may the worshipers gather here time after time, every service. May there be such a love of God among them till they just can't stay apart from each other. Their hearts long to come together to the house of God. Grant it, Lord. Vader, seën hier die kerkie. Onderhou die gebouwe. En mag die aanbidders keer op keer hier vergader. Elke diens. Mag daar so liefde van God tussen hulle wees. Sodat hulle net nie van mekaar kan wegbly nie. Hulle harte verlang om saam te kom. Na die huis van God. Skenk dit, Here. And may they be so salty, as you have said you are the salt of the earth. May their lives be so rich and wholesome in the Holy Spirit until all the community around about will long to be like them. Grant it, Lord. Make them examples. Grant it, Father. En mag hulle so sout wees, soos u gesê het, julle is die sout van die aarde. Mag hulle lewens so ryk en gesond wees in die Heilige Gees, dat die hele gemeenskap daaromheen sal verlang om soos hulle te wees. Skenk dit, Here. Maak hulle voorbeelde. Skenk dit, Father. Now, take each one of us, as we give the church, the building, to you, we give ourselves to you in solemn dedication. Nou, neem elkeen van ons, soos ons die kerk, die gebouw, aan u gee. Ons gee onsself aan u, in gewyde toewyding. And may the Holy Spirit, in all of His divine power, in His Shekinah glory, come rolling down through the eternities into our hearts, Lord. Find His dwelling place for these last days. En mag die Heilige Gees in al sy goddelike krag en sy Shekinah heerlikheid deur die ewighede heen aangerol kom in ons harte in. Here, sy woonplek vind vir hierdie laaste dae. And call us to the service as messengers. Maybe not for the pulpit, but at the filling station, at the wash tub, wherever it might be, to testify to the milkman, to the paper boy, or whatever it might be. En roep ons tot die diens as boodskappers. Miskien nie vir die preekstoel nie, maar by die volstasie, by die wasbak, waar dit ook al mag wees, om te getuig teenoor die melkman, teenoor die koerantseun, of wat dit ook al mag wees. Make us testimonies and living stones, filled with the Shekinah glory, the Holy Spirit Himself. Fill our hearts and lives, Father. Maak ons getuienisse en lewende stene vervul met die Shekinah heerlikheid. Die Heilige Gees self vervul ons harte en lewens, Vader. And when services are all over here on earth, may we undividedly, hewed in our own ways that God has made us, gather together in that great church called the bride. En wanneer die dienste almal oor is, hier op aarde, mag ons onverdeeld, gekap op ons eie wyse wat God ons gemaak het, saam bijeenkom met daardie groot kerk, die bruid genoem. Shall be caught up from this earthly tabernacle of habitation here, and shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, and shall be raptured together with Him to meet Him in the air, to the wedding supper of the Lamb. Sy sal weggeraap word uit hier die aardse tabernakel van bewoning hier. En sy sal in 'n oomblik verander word, in 'n oogwink. En sy sal weggevoer word saam met hom, om hom in die lug te ontmoet, na die bruiloftsmaal van die Lam. For we give ourselves in this church, holy and consecrated as we can, Father, to your service, in the name of Jesus Christ. Amen. You may be seated. Want ons gee onsself en hierdie kerk heilig en toegewyd soos ons kan. Vader, aan u diens in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle kan maar sit. How many of you say, by God's grace and with God's help, I surrender my heart. Amen. Come, Lord Jesus, and just fill me with your goodness.
Just make me what you want me to be. Hoeveel van jullie zijn, door Godse genade en met Godse hulp, gee ik mijn hart oor. Kom, Heer Jezus, en vervul mij net met uw goedheid. Maak mij net wat u wil ik moet wees. If I'm contrary and in the vice that you put me in the moving, which I have a right to give this way or that way, don't let me be a miscut stone, but let me yield to the saw that's making me what I am, what you want me to be. That's the way we want it, isn't it? Als ik wederstrevig is, en in die schroef waarin u mij ingezet hebt, die beweegruimte, waarom ik die recht die kant toe, of daar die kant toe het, moet niet dat ik een wangekapte steen wees nie, maar laat mij toegee aan die zaag, wat mij maakt wat ik is. Wat u wil het dat ik moet wees, dus, hoe ons wil het dat moet wees, is dat niet? Let's just raise our hands now and sing this glorious old hymn of the churches that turn your service to your pastor. Laat ons nou net ons handen opheffen en hier die heerlijke oude lied van die kerk sing, soos ek julle diens aan julle pastoor oorgee. Ek het hom lief. Ek het hom lief. Omdat hy my eers lief gehad het. En my verlossing gekoop het op Golgotha's brief. Now let's hum it. Now shake hands with somebody by and say, God bless you, Brother Stone, in the church. And God bless you, Brother Stone, in the church. God bless you, brother. God bless you. God bless you. Laat ons dit doneren. Skud nou handen met iemand bij jou. Sê, God seën jou broer, steen in die kerk. En God seën julle broer, steen in die kerk. God seën jou broer, God seën jou. God seën jou broer, God seën jou. God seën jou broer. Hy my eerste lief gehad het. En my verlossing gekoop het op Golgotha's brief. Now let's close our eyes, bow our heads, and lift both hands up to Him. Nou laat ons oor sluit, ons hoofde buig en beide handen na hom ophef. Ek het hom. Ek het hom. Omdat hy my eerste lief gehad het. En my verlossing gekoop het op Golgotha.